Kak. Ya, Biasanya paling sering ngapain aja di medsos kak? stalking. Kak, paling sering ngapain aja kalau di medsos? Scroll TikTok sih paling sering. Sering ngapain aja di medsos bro? Biasanya scroll TikTok dan main Instagram. Kak, paling sering ngapain aja di medsos kak? Stalking mantan. Waduh, siapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 2. Ada lah, baca-baca info-info gitu-gitu. Biasanya paling lama berapa jam kak sehari? Sejam 2 jam, sejam 2 jaman gitu. Berapa lama biasanya? Paling lama 1 jam sih biasanya waktu malam. Biasanya berapa jam sehari bang? Paling 3 jaman. Jempol boleh lincah, tapi akal sehat tetap harus aktif. Selamat Hari Media Sosial, mari jadi netizen yang waras.